도마들은 왜 여러분들이 좀 하나씩 어디 소중도 그거 그거는 뭐라 앞으로 있는 지금 미착수의 작업도 주시는 아니 먼저 보는 앞으로 있는 지금 국제 레벨 주제기 제대로 참가하실 수도 있지요. 동화들은 먼저 왜 여러분들이 좀 아니 매운 집에서는 팽리자로 가니 나랑 이게 참에 계세요. 아니 또이 nem게 주도요. 아니 자기 야수 준낭 체험이 아니 또 아마도 비자지가 없으니 주도가 주셔. 이제 우리도 과학의 접수들 왜 여전히 조금 연재를 하나씩 유래 아니 저를 정말로 도체수요. 자다 비밀 먼저 주신 쪽으로 가서 저도 갈게요. 맞아, 우리가 도시나. 이원들은 만족이 돈줄링 시작이 중지초 한 달랭이 제대에 나가나시 세라도 로드 와라도 제도에기 항상의 자리에 나샤 네 돈줄링이 중지에 나가나시 시작이 시미 아니 내가 상황으로 상대 도치해 주는 수바들라 아니 나라죠. 돈줄링 시작이 아니 풋볼 클럽이 아니 워킹 커뮤니티 멤버스 수요일날 배로 나왔지. 돈줄링 세시가 되죠. 아니 내 주사를 하나씩 아니 제라를 정말 항상에 자리하고 나서 저는 상에서 주시니까 주시죠. 수바들라 아니 말하자면 메디컬 팀 아니 피지오에 나가는 클래스 나에 상으로 항상에 정경하고 항상에 야구장을 보러 이게 메디컬 팀 수준이라 배우는 거지. 상으로 시달이 한 인터벌 투치에 쉬어요. 모든 프로그램을 이제 지금 인터벌 투치 부족나. Hello, Didi Captain. touch delay tamu dela kira ngoto na orna yemi la desi lekshe nga Delhi team gi football captain hi Allah stochna ani tringi kira so gi team gi formation the strategy khandi rauchi na formation ding was a 4-1-2-3 defensive biore dilo attacking biore ani strategy ding was a tring
goal the first goal the pay important chei do ngo the first goal the lu pe try chi ani tring chana so gi team na injury se ro ba injury sangma recover chaso kajing games last game chen ni mani game rasa dijin recovery cha ya puchaso okay last and then last la chana so gi fan la chik la yu ba Delhi ni mi mangu pe ta le sha pe ma si ha gaso ani fan mangu ye za sangma support cha ji la tuji chena shwe yi mo je bi kale ga yi thang la full 100% ti last so tujana election all the best thank you Lada captain. oh test le kera tango de la moto jna ro na nye mi la bema dashi nga Sonamling ruwa gi captain chaidu la so sonam la tani tring gi chana so gi quarter final ni ba de chagi do ani chana so gi team gi strategy the formation candidate ho ji na da daring nganzo formation di 4-4-2 che ina da daring nganzo char dangbo log ta kana che gi da nganzo quarter final le che ko gab dra so ani da ko di cho chu re da dina dewa su che na shendep train re su mimang de kelmentor mimang che tns changmala ani ning ta ko ne tujina shu team changma chal chu la so tani chana so gi team na la injury se ro ba anda chala injuries che me nganzo la never che me nganzo la so tani chana so gi de la lakba left shoulder de la fan mangush do tani ching issue na 다 믹스스 다 레메라 다 단다 매치 디 쿼터 파이널 체여도 갈았다 쿼터 파이널 라 마치 간줄 파이널 도 체여더라 가진 다른 데니 쇼로로 전에 마 비고라 아니 팬 레제무 제니레 창말라 레와 디 간줄 게임 체무갑 라도 갈아 페바 지소 나도 디 간줄 월컵 도 차월 갈나 게임 체무갑 디 간줄 밍데 짜 쳔보레 간디 디 고디 슈 고양 오라 지 요라 다상 미기 제무 더베 지고 말디라 상주 망보 요라 어디 상주 장마 제마 마지 제무 지기 지기 냠볼라 당 간줄나 지 사다 강본레 안 데라 팬 망보레 창마기 갈레 라나 지 제모 톱 레기미도 제모 양보 제조 상주돈 제조 배박이 시가 열어 니티에서 라소 드니 all the best 투지나 Three Nimogi, quarter final Nivadi, Delhi, Rugata, Sonamling, Lada, Rugani Pachadi Yore. Tedong singin lengen namba so shue la Tudung mau takao Jete ta Tudung mau chuen lengen dige Dili rugane de Tudung jangbu ta Habin sebu chuen lengen dige Lada rugane de Tedong singin lengen namba changwa ki kendo tar Taki nye shiwa Shisu Tsepan shiki chen di maa shugi yin yangya Tsepan thangbu di Parvin Mr. Parvin shugi du Nyiwa di Anil Mr. Anil shugi du Sumba di Mr. Pradeep shugi du Shiva di Abhishek shugi du Tsepan namba shiki chen du yi Ta tanda Tudung janggu kwe nange dige Lada rugane re Tanda lada ki captain ki Dinaro lapuran ki pemesi yaku Jalen pemesi yaku peso Tudung mawo kwe nange dige sangmalo Dili rugane re
those match those go to so oh Delhi ruka ke thapsi pe messi yakuna so ine ball de chulo chin zan lada ruka la back kick ragre Delhi ruka la corner ki thusur ki khugap chi raso di khoran so chashi khande chigi de tangmata gi corner de ki shu so yangya corner ki jire sha Delhi ruka la lata ruka ki gorowa ki keeper ki pe messi abuka na so oh tadi ball di oh Delhi ruka ki capsule wang ki pe messi save ya unang so ta thanda ball di lata ruka la kwal throw in cha de re ta thanda lata ruka la corner ki thusur ki khugap chi raso corner pe messi aku shu so thanda Delhi ki capsule wang ki pe messi aku kyon so save na so ball danger zone ma yu so Delhi ruka ki gorowa ki pe messi abuka so keeper ki chebang ki shu kyon so
루카기 tutung angaba Quran captain de sha Quran sen la pema shugudu pema si yabu save nang son tanda ini offside ki signal tuen sa dili lakwala dili anda dili ruga ki captain la tos me sha amjila person dos thank you shuba tarre dili ruga ki pemesi ki tabshi yabu nang do pemesi yabu shu nang pemesi yabu kyo nang do Sepang ki shu kyen son offside Sepang ki shu kyen son
direct ki chira son sui nang captain khana resha captain diplomacy amu sui nang re
tu dumje ma shuba ina lada Sonamling goal chik Delhi ruka goal lego दूसरा दिए tudung ang kuba ki cross ye thapsi pe mesi yapu last day ine Delhi kapsuwa ki pe mesi clear yapu chiso ine lada Sonamling shijan la tusur ki khugap chi ra so corner ki lada Sonamling shijan ki tusur shu na sha oh tangan sing ki Delhi ruka ki kapsuwa ki pe mesi save yapu na so ine tanda ball di Delhi ruka la throw in the Delhi ruka chak yo Delhi ruka la kapsuwa shu nange di lekshe Delhi ruka ki captain khona re ball the yanga throw in the Delhi ruka cha de Delhi ruka la tusur ki khugap chi ra so corner kick yapu pe shu so ine to sun chulo chin sha tanda ball yanga Sonamling shija la throw in cha de Sonamling shija Sonamling Delhi defense ki pe mesi clear ya puchi so Jebang ki shu kyun so the offside sha offside Delhi ruka cheten ba chik offside shu sha
China Chawujikala Dili Rugaki Japsuwagi Pemesi Sevia Kunangson. Passe Berbo. Ini Jepang ki Xu Gunso. Offside ki Sonamling lada Rugang ki Tibettv magic offside shusha. Sonamling Shijaki Ruben Tudu Angawa Captain Franki Kule Shu Gungin Nangidu. Dili Rugaki Tibettv Chikla Mayor Sade. Chingana Sondorowagi. Jepang ki Xu Gunso. Tibettv number 2 lope mesi yakudu ne laga Tibettv chikla tudo ang suci de la yellow card raso. She did say she go over there. In a Tibettv number 2, Rabda, also Mangaji, so what only Chivata, Sanjugi, Munakana, Pemesi Sanju, Tingu, some of those Pemesi Yakure, and the Tetango to the two to Sunguri, the two parts of Mangaji, Sanjugi, Nambaji.
Delhi Ruga ki cross shiga du sambala Sonamling shija ki kapso wangi plate pe misi abu chiso Tata Ruga ki gorowa ki rilu chinka nangso throw in the Delhi Ruga cha the Delhi Ruga la ball the Delhi Ruga la pala miss pass ball the Lada Sonamling shija Ruga la pala Delhi Ruga la direct kick chiraso issue nangi di lekshe Quran Delhi Ruga ki captain re oh pe abu shuso ine to sum chulo chin so Sonamling shija ki Tibettv number jo post ke bata pa jo gonda shue di pe mesi ki komshi sangpost ngidu number angdam misaji da guba pe mesi nya shna chabo yore ata tanda throw in di Delhi Ruga cha Delhi Ruga la in the lekshe ki direct issues on keeper Bemesi abukan nang gitu takkan asing jaktor warna pasogi keeper tola semte mes dus nang gitu
Dili Ruka ki September number so ye push ke wata pa so gonda shu do di sangjo ki number jing ye sam do pemesi ya kure number ni chalo September ni chalo pemesi ya kure di Sonamling sejarah pala. Di Dili juga di Jaksua, kita masih siap yang pun langsung clear. Oh, tadi cilo sih so. Jangan lagi September tutung ancop ke lah buka sangkut sport top so dia celo sih so kerana Pemesi kulit tunggu tu, pemesi aku kan asal, nak klip pemesi aku ciso. Nasi Dili juga di semua pemesi aku kan gitu. Korowa lada Sonamling sija lada ki korowa ki hulu cingkan langsung. Dili juga ni, aku sih so, pemesi aku sih so, tapi
단다부터 대동 생애 랭게 나바졸라 켄도 체도 tutu jangku khoi nange dige Sonamling shija ruka nire Sonamling shija ki goal chik ta tutu mawo khoi nange dige dili ruka nire number tutu number nisa chik dige Sonamling shija ki tutu angda nisa chik shubati pemesi jokudu kora control attack la pemesi nangidu Sonamling shija legen lagi thapsi pe mesi yakun nang so ine digiling dili ruga gi korowa gi pe mesi yabuka so Dili ruka la corner kick chi rason dili ruka la corner kick di Sonamling shija ki captain ki pe mesi save ya ko nang so ball clear pe mesi ya ko che so quarter final niwa dingi Tibettv Sonamling juga ta dili juga ni ba chadi ta dana half time ko sa so half time ko dila tumje di percent sa so percent bodula tumje di lada Sonamling shija chik ta dili juga lego do sa de
Samal Trustle, to Mao down, Tetung Mao the cow shooting at the Dili, Ruga down, to Jangu shooting at the Lada Sonamling Ruga Chatigore, to the gold Chiki, Lada Sonamling, top Tigore, Parsingi Jela, match the go to soon. Team Nija, Pet Sama Yakutsenangidu. Three Ninjawagi quarter final match Thamad Chati Gore Lada Sonamling Rugadang Delhi Rugani Par Dini Nani Suthovena semi final gi Ruga Shivadi Chatu Gore Saini semi final goes to Gore Ruga Japo Nabaji Sajik Nambanji Sajik ki goal look so Sonamling Ruga goal ni Delhi Ruga goal lego leg then Janchemo Tendeser ki sengda nisadu gotsukdu ni chintapar Nambanji Sajik ledengi match samalya goal lulu paret Tiringi quarter final ki match shiva dilya goal niba lunge leg then Sonamling Ruga Nambanji Sajik goal ni the lego gi Lada Sonamling jaga tanda top digiyo Sonamling 4-3-3 gi attacking game di chenangudu Delhi Ruga gi Chedebani Medu Tringi Central Referee Mr. Parveen Chadigiyo Parsingi Jelaya Namani Dangloliya Gol Nibadi Legde Namani Sajik Sonamling Ruga ki Gol Luk Sasu Tim Nija Lolo Chinsenangdo goal kick throw in Delhi Ruga Lada Sonamling Ruga da Delhi Ruga ya Japcho Mambuchi Pesha Sanekha Deradun Sanekha ne Mixe ki Delhi ni mi Mambuchi Pedu Japcho Mambuchi throw in Delhi Ruga Nabachukchik Kelsang Siring Delhi Ruga Nambanji Sajik Sonamling Ruga Rugapchik foul free kick Lada Sonamling Ruga यहाँ कुगाप सांबोची लदा सोनमलिंग रुगालया फ्री किक चिक रासुंग सेंटर रेफरी दिल्ली चेटेंपाल मा टिशे जादेशा फ्री किक लदा सोनमलिंग कुगाप सांबोची
Lada Sonamling Ruga goal ni dang Delhi Ruga Lego half time ki match titse digore captain number 5 number 18 free kick la 30 Koga Bianjo Chigre, Lada Sonamling la referee Shiri Japso, number Chopke goal! Number Chopke, Lada Sonamling ki goal Sumba Hangsa Yakuche Langdu, Lada Sonamling ki 3 quarter final Shiwala goal Sumba Sumdang Lego Delhi FC quarter final Shiva ki goal Sumba Lada ki look saso quarter final lani thanda len la shodi dich thanda Lada Sonamling da Delhi Rugani cha desha dingel ya quarter final sama hangsa tough chasung sumdalego ki Lada Sonamling top digore Nabanji Sajik leg then foul Delhi Ruga the free kick Din Zang Tanda Lada Sonamling Japjo Manguchi Yangjo Chiksani Shudu Tanda Tuze Kamachul House Dot Sasha Kamashipchu Gi Half Chick Senangre Delhi FC cross throw in Delhi Ruga Mao Dang Kaucho Ding Delhi Ruga Chadigiyo Jangu di chod pass oh goalkeeper ki pe apo sinang so Lada Sonamling Jam Chempo Tendes Sergitama Nisadu Nanglolia Thalen goalkeeper yapu shoot in the lesha Delhi Ruga foul Lada Sonamling ki Tsetimpa Chigmesha number Chopke Thiringi referee Amadi Parveen Faridzi Game Pinzola Fizo Japchopa Samay ke shoot anangdo Doctor Sungdo Samay Sedabagi referee ya tuzo mangu jodo do meshange sedabadi chilo tangro chis shuge sare Thada Lada Sonamling ki Ruga ki Kambol pe apot senangi do Number Chopke Sedaba free kick Lada Sonamling Ruga
Ganjo Kukapchik और डिफेंस की क्लियरेंस क्रॉस बच्चों के ताकता या कुछ शूट मासू थ्रो इन दिल्ली रुगा नंबर गुबा क्रॉस दिल्ली रुगा लगवा लिया पोली दूध हंदा दिल्ली रुगा सुजाब Sonamling Nabaji Sajik leg there. Oh, cross Abuchitu Masung. Kukape Sangbochik leg then la Nabaji Sajik. Lada Sonamling. Wrong pass, goal kick, Delhi Ruga. Match nija Sangma Chepel Hulitsenang do Ruga Nijag. Oh, Delhi Ruga. Number Chopge, number Chukpa. Ada Sonamling number Tukpa ada Sonamling number Chuba number Chopge oh Suchi Midu Delhi Rugala ball oh number Chukchi Kesan Singh Delhi Ruga ताई आपको शेषों इन्हें बॉल चिलो कुकाक संगुचिक ले बच्चा संग पुली रुगाला गोल किक लादा सोनमलिंग रुगा गोल सुंगिया अंदा टॉप दिगोरे थ्रो इन tinggi ki quarter final digiling ruga dang TCB Bir United ruga ni hangsan ya butse nang sung match team ni chidi chik top gure chik shor gire yene joba me ba chitse nang sung team ni jatuche kugab Delhi rugala offside number level Kesang Sering assistant referee Anil substitution Delhi FC number 5 throw in Sonamling FC Lada number Guba Lada Sonamling throw in
throw in lada Sonamling Rugala. Three Niniva quarter final Shibadi team Lada Sonamling Ruga down Dili Ruga Nishatigio Nijape Leleche Sumayakutsenangidu Lada Sonamling Ruga down number chopge Lada Sonamling Ruga number chopge Hugapchik oh Babu oh Hugap di Sambut Mewacha Sung referee Parveen Farizi the foul goal kick Sunny ni ngajo semi final match ni chati gore ta final ya legi team thakra da match ti thugre ante do singe sama Facebook live Tibettv ni sirona Diliruga cross chance offside number chukji kaisa sering offside resha free kick assistant referee Mr. Anil gi offside tenangdu throw kick free kick Lada Sonamling Diliruga
Hello. Pass pe aku ten langsung. Dili Ruga liya ta tuzi shida yo mare. Gol sum da lego ge tanda lada Sonamling top digore. Di indi Khang Mamang attack China Dili FC liya kuka mang aragre. Number Dumba Dili Ruga cross throw in lada Sonamling laya goal kick referee amagi Mr. Parveen goal kick number 2 cross throw in Delhi FC Lekshe number 2 Delhi की captain oh kugab ya kuchik Delhi FC la offside assistant referee Mr. Anil Delhi lata kugab raw ena kugab di goal look to achhi gore di ma to thuze khali zo dugre goal sum da chigi lego gi lada Sonamling top di gore sum da lego gi cross Delhi FC number Shiba Ang Shiba Delhi Ruga try kick keeper ya kangete masung khadu ya goga labal rasung lada Sonamling gi keeper Rinchen yanjo kugab lada Sonamling la number Chuba number Chopge lada Sonamling gi number Dumba number Tukba kugab cross kugab di pechetang tumasung ball polichilo liya yukshasung Delhi Ruga Kesang Sring number Chukchik number Chua throw in lada Sonamling la lada Sonamling liya tanda polidu lada Sonamling pass pe akute langsung keeper Delhi Ruga ke keeper Tenzin Wangpo number Chukchik Delhi Ruga ke Kesang Sring pass number Shiba Delhi Ruga defense ke pass pe clear akote so number Tukba number Chuba pe akut defense ka langsung kugap Delhi Ruga laya cross number Shipchu Chamche tim niga pass pe akut senang gitu tim niga pass pe akut senang gitu long kick Kesang Sring number 2 lada Sonamling number Shipchu Chamchen pass
Pass Noru Chasung in number Chubala Asung. Goalkeeper Lakpala. Ta Dili Rugate Shuk Jabgudu. Tuzo dus zor dugudu. Tanda Lada Sonamling goal sumdang Lego ki top digore. Lada Sonamling. Number Dumba. Kugab. Oh, offside. Assistant referee ki offside tesung. The goal siki mare. Free kick. Dili Ruga. Dili Ruga liya ball. Shuk jab. Dili Ruga. Pass pe apute nangsung. Kesan sering try. Oh, Kugab sangbo chik yang chilol draw su. Ye kontu chiwa nasi re team sule ya Kugab rawe na poli di goal nanglo la luga ki pesan shu gugure di ma to tuzo zor gugure shwe. Goal kick Lada Sonamling. Number 4 Dili Ruga. Number 2 Lada Sonamling. Pass Takta Chite Thomasu. Number Jeba Dili Ruga. Team Nija ball chuju pe apot senang do ani match di test thug ri sha three niba ge quarter final shiba di cha di gore match thama di quarter final ge match thama di Lada Sonamling to tung jangu chedinga di Lada Sonamling goal sumdang te dung mabu da kabu chedinga Dili Ruga goal lego kondu chua nasire tring quarter final thama di cha gore throw in number Dumba Chetemba Lada Sonamling gachi Chetemba di tesi me sare referee Amadi Parveen ya Dr. Amji Lalaya Fizo Amji Pinzola Tuzo Tungdu Chmadulha Mindu Di ta Dili Ruga Laya Kukab Khari Wadi Golluga Di Bezon Chiur Samgidu throw in Dili Ruga cross ball. Oh, Chamji, number 12. Leg then, number Nisajik. Foul. Dili Ruga ki foul. Free kick. Lada Sonamling liya free kick. Ti Kukab Sangbuchire. Goal Shiba. Dicha ki rewayo. Lada Sonamling. Ruga. Free kick. Yellow card. Dili Ruga ki Chetemba la yellow card. Free kick sungai nanglo la doka ke rup में number angga patang am choge ni digi sunanga resha ko number ni polu dulia langdesha kokap sangbuchik number ngapa dan number chopge Lada Sonamling Ruga thame thak jodi number ngapa captain sunanga resha daya buka sung Dili Ruga throw in number 2
패슈 잔cenang do team nija pixai ki thanda lada Sonamling ruga ki defense number chuba lada Sonamling foul Delhi ruga free kick Delhi ruga Kugapchik cross khatu boga la palia poli tesung lele chini boga simsung three quarter final thamati chadi gore throw in lada Sonamling ruga simusinge choda khani team nijalaya japcho chingi manguch pesha Delhi dang Dehradun sane ni manguch pesha team nijala japcho chingi chamchi number shipchu throw in Delhi ruga ball ya kuch rasung Delhi rugala sunni ya doya kuga ya kuch rasung danglo Delhi ruga kuga number pe kuga kuch anjo chance oh chilo shunang sung ye kon shuana chide kuga sangbo di gol nanglo lu kuga re dimalu na tuze ta thore dudu lada Sonamling gol sum dang lego di thanda dendur di top nangi do goal kick lada Sonamling oh di amu shutu mazung kuga Delhi rugala yang jarjik pe aku shutung zung defense ki number 2 Delhi ruga number shiba Delhi ruga kugapchik oh chilo shunang sung goal kick referee ama Mr. Parveen oh the corner kick tesha Delhi rugalia referee ama Mr. Parveen Farezi Kesan Sring corner kick Delhi FC Kugap oh pe abu chilo to jan Kugap chik oh goalkeeper ki pe abu jinang sung number 2 number ni sajik number 2 la Kugap rasu goal lada number 2 ki cross in ball ya ko shoot te nangsung tiring quarter final thama di goal shibati number 2 lada Sonamling number 2 sawang combo tiring ki quarter final match thama di goal sawang combo ni zong goal shibati ta to zo shigam lindo dosta wena ta lada Sonamling semi final la dwai rewa chudu team shibati ruga shibati lada Sonamling ya semi final dwai la rewa du to zo tum duch matha bidu kokap team bijala ragidu ine kana Delhi ruga ki kokap chuni ya ko simtu masu throw in lada Sonamling throw in leg den namanya sajik nyanga cikbo oh kuga simdu masung leg den Delhi ruga number shiba oh pass through the channel do number shiba
Dili Ruga, number 2 Oh, number 2 Sonamling. Ladak. Dili Ruga, number 2 Pass to pe aku Senangido. Dili Ruga, counter attack. Rugapchik. Oh, defense ki pe aku ka nangsu. Number 2 Sonamling Ruga throw in. Lada Sonamling Ruga la. Substitution. Lada Sonamling Ruga ne. Number 2 number 10 Jamche pe aku nangsung Kurang lada di Ruga ni Cete bagian bacike. Oh, Dili la kuga be ajicik. Pass nojote sung. Number 2 chang gomba taji gol shiba lunga dire. Nyanga jikbo. Cross aku chisung. Suji Mindu defense ki pe aku ka nangsung Dili Ruga. Tesan siring Dili Ruga. Number Chukchik. Number Shiba. Dili Ruga ne. Number Chukchik. Number Shiba. Throw in. Dili Ruga la. Dili Ruga number Shiba. Bukapchik. Di bukap dilihan tu masung. Goal kick. Lada Sonamling. The match to Zodugudu. Lada Sonamling goal. Shidang Dili Ruga goal ego chadi gore. Mara samaya le yaata. Team Ruga Shiva di Lada Sonamling chadu ge sare. Number Shiba di semi final penge Ruga di Lada Sonamling chadu ge sare. Tojo shidal ha mendo. Shidang Lego. Certain pachik mege me sare. Tringi quarter final Shiva di ta match. Team Shiva di semi final donge di peche tha cho dugdu. Lada Sonamling Ruga dang Dili Ruga ni par. Free kick. Tenjinekshe. Dili Ruga. Free kick. Kugapchik. Free kick. Dili Ruga la Kugap. Kugap Bindu. Number 2 Sonamling. Number 9 Saksum. Sonamling Ruga. Lagden. Number 9 Sajik. Goal kick. Dili Ruga ne. Dili Ruga. To mau to kaw chhe denge di Dili Ruga cha di yo. To jangu chhe denge Lada Sonamling Ruga. Team nija soso Kang Jongje 빠져 투제 야구 배째난기도 이내 단다 골 고갑직 딜리 루가라 피치로 볼치로 빼고 똥낭송 디펜스기 넘버 춥드 넘버 두바 넘버 니사직
leg down Delhi Ruga laga ball goalkeeper liya ball tiringi tuzu ta pheje thama di do dugi asare quarter final Shiva digi match thama di match zosung ani tiring semi final la phenge team lada Sonamling Shiva cha dugore team jaya bachcha nangsung shidang lego gi lada Sonamling khop sung Sangwala test dile sani semi final la jeyung ani Tibettv TV Facebook live singe sama Sangwala yang jeyung test dile